aho bona ni mu giterane cyabereye i Burundi kikaba cyahitanye abantu ibihumbi. Abantu bakaba bapfuye Urukuta rwabagwiraga ubwo bari barimo kurwana no gusohoka, maze ubundi rugata ruriduka. Mu gihugu cy'u Burundi abantu 8 bapfiriye mu giterane cya Nyuma nyuma y'umuvundo wabaye hagati yabo barimo gusohoka, maze bakajegeza Urukuta rugata rubagwira. Abantu 8 bitabye Imana, abandi benshi barakomereka cyane bikomeye nyuma y'impanuka biri mu giterane cy'umuvugabutumwa Nyuma tariki yitabiriwe n'imbaga y'abantu mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Iyi mpanuka mu ijoro rya tariki 18 Nyakanga 2026 nyuma y'uko kino giterane cyari kirangiye, aho abantu benshi batangiye kubyigana bashaka gusohokera icyarimwe, maze bikavira bamwe kubwirwa n'Urukuta rwari ruri hafi y'amarembo yaho cyabereye. Amakuru twamenye ngo baje bararujigiza, bamaje kurujigiza rutaruhirima, mu guhirima rutangira kugwira abantu batandukanye, benshi muri bo barapfa, abandi barakomereka cyane bikomeye. Nyuma no umuntu ukomeye cyane. Kumva Nyuma ni nko kumva Israel Mbonyi wo mu Rwanda. Nyuma washinze umuryango w'ivugabutumwa uzwi nka Kanguka, numwe mu bavugabutumwa bakunzwe cyane mu Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Ibiterane bye bikunze kwitabirwa n'imbaga y'abakristo baturutse mu ntara zitandukanye z'u Burundi ndetse no mu bihugu baturanye. Kino gitirane kikaba cyari mu kibuga cy'ishuri ry'imyuga rya 8S Kamenge, rikaba riri mu mujyi wa Bujumbura mu kino gihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko cyitabiriye ngo n'abantu benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi. Kugira ngo bemere ko kino giterane cyari kirenze, ibaze ko ngo ari abantu bamwe bakoze urugendo rw'iminsi 2 cyangwa se 3 kugira ngo bageraho cyabereye, barimo ngo n'abaturutse mu mahanga benshi cyane. Nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye, iyi mpanuka bayibwo kino giterane ngo cyari kirangiye, maze abantu bose batangira kubyigana bagenda bashaka gusohokera icyarimwe, banyura mu marembo igikuta gitangira kudigadiga, barakishegeza maze kitakibagwira. Yasobanuye ko uyu muvundo abere ku marembo nta kabuza ari wo watumye Nurukuta rugwa. Abenshi muri ngo basiga ubuzima, abandi barakomereka cyane bikomeye. Umwe mu bari bitabiriye kino giterane yavuze yuko abantu bari benshi cyane ku buryo buri wese ashaka gusohoka ku giti cye mbere y'undi, ibintu byatumye abaho umuvundo ndetse n'imirwano ikomeye cyane kuri aya marembo. Yagize ati hari abantu benshi kandi bose bashaka gusohokera icyarimwe, bamwe batangira guserera abandi bavunda, maze niko Urukuta rwase rujigira rutangira kudigadiga ruhereye hejuru ruba ruraguye. Polisi yatangaje ko mu bantu bapfuye 6 bajyanwe mu bitaro bya Roy Khaled, mu gihe abandi 4 bakomeretse bakomeje kuhavurirwa. Abandi 2 ngo bapfire muri iyi mpanuka kandi bajyanwe mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge, naho akaba abandi 5 bakomeretse bari gukurikiranwa n'abaganga. Nyuma y'impanuka kandi kuri tariki 20 Nyakanga 2026 uyu Nyuma wari wakoze kino giterane yahise kiragaragara ubutumwa bwo gushimira abantu bose bitabiriye kino giterane, avuga ko habonetse ibikorwa bikomeye cyane by'Imana muri icyo giterane. Ntago kandi yacecetse, yagarutse kuri iyi mpanuka yahitanye aba bantu, avuga yuko abajwe n'ayo makuru ndetse ko akomeje gusengera imiryango y'ababuze ababo n'abakomeretse. Yanganishije kandi imiryango y'abitabye Imana, asaba Imana kuba yihumure n'imbaraga zo kwihangana muri icyo cyago, ndetse kandi anasengera bakomeretse kugira ngo bakire vuba. Ngaye ngo ukorera dore nga mu giterane, dore ngo undi kumana, dore ngo kuko bantu bari benshi muri kino giterane. Abantu benshi bakaba bapfiriye muri kino giterane ngo bari barimo kubyigana bashaka gusohokera icyarimwe, maze Urukuta hagata barushigeze rugata rugwa, abenshi muri rugata rubagwira hamwe bagapfa, abandi bagakomereka cyane bikomeye. Ngaye ngo ukorera ngika byabiri mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, babwirane karagace mu nyina Nyabare Obed, naye ngi n'isoko y'amakuru waruteze amatwi. Obi time. News.